Ya, mbola faly magnano mbola tsaratsika jiaby magnaraka le vidéo ataoko ty. Yanty zay koragna ny fomba ahafahantsika zegny miaro tegna amin'regny logiciel espion regny na koa ho an'ny cas ny Predator na Pegasus satria manko misy logiciel araiky koa mitovy amin'ny Predator io zay mahery vaika koa atao hoe Pegasus agnarany. Fa ny fomba fiasan'ireo zegny dia mitovitovy reo roe io. Fa ny ataontsika hoe logiciel espion amin'ny ankapobeny zegny karakory zegny zavatra ho ataontsika mba ahafahantsika zegny miaro ny données-tsika fa indrindrandrindra zegny le risque ity ataontsika hoe le vie privée agnatin'izegny. Araka ny nazavaiko igny zegny ny logiciel espion Predator na amin'ny ankapobeny dia reo miattaquer les systèmes failles de sécurité agnatin'ireny système d'exploitation regny zany hoe zegny amin'ny OS operating system dia ny volaniko hoe misy OS aroe zegny no ahitavandreo faille ny iOS ny produit Apple de vao Android ny produit Google zegny. Fa dikan'izegny zegny raha managna smartphone anao sous Linux de fa hatreto araka ny connaissance misy hay ny Predator zegny tsy mavita miattaquer système avec sous Linux. Fa bon, système sous Linux zegny ataoko fa tsy maro ny smart zay pilotena amin'ny piloteny Linux. Fa ny ankamaroazany manko izy zegny ary zay mihitsy mahatonga intérêt-ndreo mizaha le hoe smartphone zay be mpampiasa dia ny sous iOS na sous Android. Ny raha miresaka zegny atsika hoe ino ny zavatra tokony atao. Ny zavatra tokony atao zegny dia ataontsika hoe misy akendriky ny fagnanaovagna regny mise à jour regny. Zany hoe zegny matetiky ny téléphone-tsika mangataka mise à jour na regny OS zegny, zany hoe zegny magnano patch, azavaiko tsara izy. Misy regny société magnamboatra ataontsika système d'exploitation tsika regny dia agnatin'ny équipe-ndreo misy koa zegny dédié amina correction na faille de sécurité. Zany hoe zegny hitandreo misy faille de sécurité connu dia eo aminay reo magnano atao hoe patch. Ny atao hoe patch de magnano correctif zegny reo am'le raha. De igny am'izay zegny reo mi-upgrader les versions de mangataka am'le olona misy inisty téléphone reo hoe na de façon automatique. Normalement zegny izy tokony automatique amin'ny téléphone-tsika fa ndraikindraiky izy tsy activé-tsika. Donc zegny azakamo atsika miactiver io les notions na hoe update mise à jour ny le ataontsika hoe OS tsika ka am'izay fotoagna zegny à chaque fois le inisty ataontsika regny société regny karaha ataony Apple iOS ndreo koa na magnano patch reo na Google amin'ny Android zegny dia mahazo le correctif zegny atsika zegny de mahazo le correction na faille de sécurité. Fa ny tegna marigny ataoko amin'ity Predator ty zegny tegna malahelo zany volagna aminareo fa mitovy amin'ny Covid izy tegna mitovy amin'ny Covid zany hoe zegny tsy solution raha io satria natadidinareo koa ohatran'ny Covid hoe nisy hoe bon misy vaccine voalohany fahatelo fa tsy haiko fa firy zao io karaha zegny koa satria zao ny antony misy ny atao hoe zero day na jour zéro fivolagnana izy zany hoe zegny am'regny société magnamboatra logiciel d'espion regny zegny de efa misy équipe dédié raha ataondreo zegny mandeha mizaha faina ny operating system fo zany hoe mizaha fainy système d'exploitation ny regny téléphone regny en particulier zegny ny Apple iOS ndraiky ny Google Android. Io zegny fa équipe dédié que une fois reo mahita faille reo tsy mi-informer le tompony zegny reo tsy andeha koragna amin'ny Google agny hoe ok zay nahita faille agnatin'ny système-nareo ke ataovanareo correction na non de igny faille igny zegny no itohizany fomba fiasan'ny regny Predator regny satria manko io zegny ny profiteny zany hoe le faille système faille de sécurité amin'ny OS regny zegny no idirany ke misy liste zegny efa hain'olo ity système d'exploitation ty managna faille de sécurité fa le tompony mbola tsy mahay izy na koa ry zaraha zegny tonga de mividy amin'ny marché noir satria misy hacker misy akigny magnano raha jiaby zegny récupérendreo zegny le haindreo hoe ity
version ny Android ty na version ny iOS ty managna faille de sécurité amizao dia alafondreo amin'ireny société regny dia eo keniko reo miasa. Ce qui veut dire zegny ny solution durable tsisy satria reo ingiabo miasa fo. Magnano patch zegny ataontsika hoe Google zao magnano patch amin'ny version Android X efa agny reo mety mahita koa hoe faille amin'ny X etc. Fa ny ataontsika hoe solution angamba ny radical dia anao koa zegny fa infecté na raha karaha zegny reparamétrenao zegny le téléphone-nao amin'ny paramètre iziny. Fa conséquence zegny données-nao jiaby very. Zany izy ampodinao karaha tamin'ny paramètre d'usine izy tonga de maty miaraka amin'igny zegny le logiciel espion zegny na predator na nino fa maty miaraka amin'igny. Zegny ny atao hoe solution atao angambany tsy haiko natao hoe solution zegny na tsy solution fa zegny ny fomba ny afagna zegny miady amin'ny raha ty zegny. Hitanareo zegny blanco aminareo hoe dangereux raha io ary c'est très grave le raha satria vonigna tsy maty zegny izy. Anao zao na magnano mise à jour ny Android nao na iOS nao ino ma mivolagna fa migarantira fa hoe io version vaovao io zegny efa tsisy tsy nahitandriza la faille koa io. Pendant que ireo amin'ny Google ao zegny magnano patchinany magnano fixinazy mitondra version corrigina. Ke io volagnatsika fa manahiragna be le mieritreritra raha io koa. De izy koa zegny karaha ataony azontsika atao amin'ny Apple Store regny na amin'ny Play Store ho an'ny produit Google zegny misy rabena protection azo activegna ao. Zany hoe zegny misy karazana protect assist zay raha tsy zegny fivolagnanay raha tsy diso za de azonareo activegna igny fa ino ma ny raha ndeha ataony raha ataony zegny scanner le téléphone-nao de une fois mahita application malveillante izy zany hoe zegny application tsy de mifagnaraka tsara amin'ny protocole amin'ny raha tsy tokony ataony zegny de listeny izy ataony mise en quarantaine na bloqué. De vao moa marché koa misy maro karazana hoe antivirus fa bon io manko tsisy hoe liste hoe ty tegna agnatin'ny antivirus satria ny efficacité regny en fonction de en gros zegny za ty volagna amitsika solution tena tsara atsika tsy magnambela données tsika raha ohatra ka le données zegny no mety atsika protégena fa ohatra karaha ataon'le amin'ny predator any les communications azonao enregistré igny bon igny tsisy raha azonao atao fa le ohatra amin'le données message sy namana sy ny karazany regny aloha mampiasa solution cloud. Zany hoe zegny amin'ny solution cloud zegny am'izay fotoagna zegny azafady le données-nao agny amin'ny serveur ny ohatra zao amin'ny Google agny zegny no stockegna sarotro amindreo ny attaquer agny voire même za tsy volagna zegny possible fa manahiragna be ny andeha hiattaque agny ke raha ohatra zegny atsika misy raha tiatsika raha hitantsika importance sy ny namany sy ny karazany tiatsika protégena zegny ny metimety aminany aleo izy alefa amin'regny solution cloud regny na ohatra hoe na tsy raha be fa mampiasa drive na raha karakaraha zegny bon au moins zegny tsy enregistré tsy sauvegarder agnatin'ny téléphone-nao fa ndray zegny ndray tsy zegny iarahantsika mahita fa tsisy ataontsika hoe ino izy ty assurance à 200-300% hoe mivolagna fa atsika l'abri. Non, ça c'est impossible. Fa misy koa zegny le bon sens fo zegny tokony ataontsika madinidiniky de éviter-tsika amin'ny raha be. Fa à la limite zegny angambany peut-être mampiasa legny azonareo le Nokia taloha le batabatany mahôgo regny satria manko regny zegny mety sûr ndraiky fa io tsy ho vitandreo no miattaque an'iregny mety satria manko regny zegny mbola agnatin'ny version le taloha maro raha be fa azoma zo andeha tondra téléphone batabatany mahôgo magnaraka lalagna bon problème raha ty zama ke zay sy zay le izy ke tsaratsara atsika jiaby magnametsika information madinidiniky koa fa misy raha tokony azo ampitegna sy ambara misy fampizaragna am'izay de veloma atsika jiaby veloma tompoko velome.